Leutik hidung dicabak nonyok. Gila. Naon tuh mila bisa nonyok. Kutu. Mau nyeri, ini ditunjuk kutu mau nyeri. Kutu. Ditonjok kutu mau nyeri. Nah, nyocok kutu. Hidung leutik dicabak nonyok. Nah, apa? Dikotok. Apa? So, Dikotok nonyok. Menjadi dikotok nonyok. Kutu ya. Kutu mau nyeri, ditonjok kutu. Lengit. Ditonjok legit mau nyeri. Larinya segede kieu. Planton. kamu jangan hidung deh. Hidung leutik cabak nonyok. Sok nah. Apa? Nah, ada dia. Tadi tahu. Buah kasaripa. Kasar hitam. Aduh, sana. Mau suri. Kenapa sih ini? Dia keungnya geser intinya. Kita malam Jumat. Aku mau minta. Lumayan aja. Nah, tuh ayam gua korong. So, Cenah malam Jumat. Saya mau. Malam salah tadi malam Jumat cenah. Nah, gimana jawabannya Gin? jawaban Leutik hidung nonyok. Kamu sebut bahaya. Mau kalau disebut temongkeun ayo gitu. Kamu nggak boleh bahaya. Mau di blur. oh, nah. Harewaskeun. Nah, ada tuh jongkrang. Jok rongrang. Rongrang sini teh mata keluaseun. Rongrang tuh mah keluaseun nyariosna. Harewaskeun. Kumis, naon? Kerang. Kerang. Kumis mah nu hajat. Punya karang nonyok. Tumis. Oh tumis. Punya karang nonyok. Punya karang nonyok. Jawabannya Tumis malam. Tadi teh leutik. hidung Dicabak dicabak nonyok. Kakak. Wah, asinnya tapi asin Nabing dia mah tuh pindang. pindah karena asinnya hidung dicabak nonyok. Asin. ayah Cucung. Ini nunjuk ke sapal, tengah ke sapal. oh Apa? nggak taluknya biasanya Apa? karang Kan tadi nyebut karang. Kacan tamat karang naon heula. Lu bakar. sok Mau nonyok. karang heri Mau nonyok. Mau dicabak mau nonyok. Karang. Karang petinju dicabak. Kan petinju. Karang petinju tuh yang nonyok. apa Iya mau nonyok dicabak. cabak aja coba Awal nih nyu. Kami heula ieu bareng nyabak karang. Mana nyabak karang? atau jeung hayang leuwih sangar tong petinju Jagger lah sanggup tuh kang hayang nyabak karang sia wani-wani kan Jagger Tapi tong nyarios sebenarnya mah tong lapor langsung ke cabak. Mau nonyok. Malah parang nih. Mulai ngelayang. Diperiksa murek. Mau nonyok.